دوستانی عزیز قالین‌های ایران استحصال ایران یعنی دوستانی عزیز کачествоی дараҷаи олӣ нархора бугум ё нагум ҳама ҷода то 500 сомонай лекин дар мағозаи осия 400 сомон квадрати қолин ки качествоаш беҳад хушрӯй 1 сол 2 сол 10 сол не ҳатто 25-30 сол ба одами зиндара басай бовар кунед качествои беҳад хушрӯ бо гулша кушода нишон метиҳем зиёда аз 20 ранг дорад 20 гул дорад духтарако ҳамин свето беҳад оз тренд шудагай мана духтаро барои палисоскунӣ расо удобна дӯстони азиз қолина хушрӯгиша бинед охир бовар кунед зеби хона меган қолину палос бовар кунед ҳамин қолин палос ҳамин чизай хулоса качествои боршон беҳад хушрӯ квадрат 400 сомон аксиони любой намудранг раи пуандоз барои май духтарако замерам болошкати мана духтаракои хушрӯ ай дарошкошам 1001 намуди дига доранд светили мехоҳем дӯстони азиз марҳамат султони кабир дӯстони азиз мағозаи осия аз берун ба навор гирифтагим инстаграм надорам ватсап дорам вай духтаро и хушрӯгӣ бинед охи гила хушрӯгиша бинед дар хона роли асосӣ қолин бозӣ мекунад ҳамин қолин хушрӯ бошад значит ҳама чи хушрӯай ба ин рангош беҳад бисёрай бо ватсап шона нависед ну дарошкашай на дарошкаи паҳм дорад чӣ нам дарошкаи размер дахтон дар курай закастуна қабул мекунам дӯстони азиз ина дӯстони азиз дарошкаи неи қолинай дарошкаи қолиншам аст дарошкаи ҳамаи ҳамин қолино барои худчон дарошка дорам барои калидоро яъне барои веранту дигар ина ин рангшам ҳастай хулоса вибр беҳад бисёрай ина паҳмшам хоҳем паҳмам аст барои хонаҳои майда духтарако ина ёшам ҳастай квадрат шок цена 400 сомон дӯстони азиз хостем ки барои шумо нишон диҳем ки 1500 шонагаҳай тоза истеҳсоли эрон ира бинед маълумотош ҳамаш гуфтивай гапо справка катияй 1500 шонага бидаен дидед дӯстони азиз качествои бошам беҳад хушрӯй чуноне ки гуфтам чанқа истифода мекунед дӯстони азиз и қолиншам ҳастай мана мози дарошкаша ба навор гирифтаестем 1500 шонага истеҳсоли эрон качествои дараҷаи олӣ квадрата бугум 500 600 не 400 сомонӣ беҳад арзон гуло вообще гулои необичне хонаҳои хаятекда беҳад хушрӯ мега суроға пеши хуросон бари хуросон мағозаи осия буд осия дӯстони азиз метавонем биёен аз наздик дида харидор кунед дар 5 рӯзи выходной ёда корияй ина тӯй дорен маърака дорен гап дорен хабар дорен хонадароён дорен хештаборо метавонем фармоиш диҳен ҳам туркӣ доранд дӯстони азиз ҳам эронӣ қолинои туркӣ духтаракои хушрӯ шок цена грандиозни распродажа 350 сомон буд ҳози аксия кати 250 сомон квадрат шудагай качествои бор беҳад хушрӯай бовар кунед патш аҷоибот хушрӯай духтарако мана бони хеле паласта доштен ҳар хел ба ай рангош ҳастай ҳозир мо гулдор ба навор кардем бегулам ҳаст хаятеко бисёр намудоша доранд инам ё ҳамаш анам ё дӯстони азиз ҳамаш квадратш 250 сомон шудагай бори турсияй качествоаш беҳад хушрӯй гулдор хоҳен гулдор бегул хоҳен бегул ҳастай то серия ина биден 101 намудай суроға дӯстони азиз пеши хуросон магазини осияй ба хелум той намира ира бинед духтаракои хушрӯ то анами қолина квадрат 250 сомон нархои аксионияй 5 рӯзи выходной кория ёда доставка дохили шаҳр ройгон мебошад доставка хоҳед марҳамат доставка чуноне ки гуфтем ба ҳама ҷо доранд дӯстони азиз дӯстони азиз аи расветка доштаи нигоҳ кунед сафеду голду ба кабуту голтай духтарако кабул голд бежви иноям нархои шок ҳамин нархай 250 сомон квадрат шок цена бовар мекунед хеле нарх наво дар ягон ҷо нест дӯстони азиз марҳамат ватсап шона мемонам инстаграм надоштен онлайн магазин надоштен фақат ватсап қати кор мекунам маълумоти бештарро низ аз худчон мегиред доставка дохили шаҳр чуноне ки гуфтем ройгон қолинҳои хаятеки туркӣ дӯстони азиз ира бинед хушрӯгиша охи аҷоибот гули нав дизайни 2026 аз ма шумо да чиша нишон метиҳам духтаро бинед
استحصالی ترکیه بودن شد دخترکو مانا این قالین 4 متر بوده بخیالم کوادرات 250 سومون. دوستان عزیز این قالین شاملین چقدر خوش روید در وقتی کشاده شویشون نشان تیمش موده ایران به حد میگم متریالش خوش روید دخترو قالین سوراکی دراز داره میدونه نه یک بار میخرین چند سالها استفاده میکنین خوبی میدن در چه دخترو این قالینا ای موده عموما نمیره بعضی گلداره ای موده تیز میره خیلی سویتسکی گلوبل خیلی تیز ای موده میره خلاصه ایمینای همه چیزو تیز ای موده نمیره این کاسه در کره مرحمت کوادرات 250 سومونی شوک цена قالینای غوثی خوشروان توصیه میتیم نه کاسه در کره مرحمت دستافک داخل شهر رایگان میباشد. دوستانی عزیز روزای نزدیک من خودم همین قالین خریدم بسیارتون در استوریسم هم دیدگین میدونین 170 سومون کوادرات خریدم لیکن در اینجا میدونین چند سومون کوادرات 130 سومون شوک цена باور کنین نرخ و ای دیگر جا فرقی کلون کدیسته بر رنگوش هست ای دخترکو سویتی دارن بعد با کابو دارن از ویش هم جدات کن نشان میتین دوستانی عزیز نگاه کنین تا آخری برنامه رو همراهی کنین دخترکو بعد در آشکاش هم هسته دوستانی عزیز سویتی ای نشان دادم ای قالینی خودم بگم با توجه که رنگی کابوت هم دارد کمتر سویتی تیامنی برای کودک داره من کودک دارم لیکن باور کنین گنده پشیمون میشه آدم کودک داره وقتی خانه دنی خیلی رنگی رو روشن نگیره کمتر درونش تاریکه کم باید باشد ایم در آشکاش هست دوستانی عزیز ایران کوادراتش همچنین گراندیوزنی رسپرداشت در قالینای ترکی کوادرات 130 سومون اینستاگرام ندارن فقط واتساپ دارن دستافک داخل شهر رایگان باشد مرحمت کسی در کره در واتساپشون سکرین کده رای کنه در کلی یاری بده آزار بر من میگذره دخترکای خوشو کن تر باید خونتون خزق نشوید قالینای ترکی ایرانی کچسوی زور ای 100 سومون سر میشود در این مغازه بازی با دیگر رنگوش هم نشان میتیم دیگر مدلی هم نشان میتیم ببینید در بین ویدیو ما بازی کردم دخترکای خوش رو معامله علاوه قالین داشتم نشان دادم این گلا خوش رو گیش ببینید عجایبات فسانک نرخ هم نرخی خیلی به شوخی ای شوخی بیرن شوک цена کوادرات 130 سومون گراندیوزنی اکسه در خراسان میشود دوستان عزیز پیش بازار خراسان دای تو از بری بازار خراسان مغازه اوسیای واتساپ شما میمونم میتوانین زکاس کنین روزای و خدمات 5 روزه ده دستافکتون روی میکنن اگر اومدن خواهین راه را که یافتین علاج باشه در درون شهر در اومدن میتوانین برای توی معرکاتون بیان خریداری کنین مغازه اوسیای بخیلون اوسیا بده اوسیا دوستان عزیز مرحمت قالین های ارزان استحصال ایران و ترکیه دوستانی عزیز قالینای او نوار کردگیمون ارزانش هم دارن کوادرات اینا 80 سومون 80 سومون اکسیونی از با دیگر رنگوش هم نشان میتیم دخترکای خوش روز قالین میکشن آبش ابزارچه میکنیم نرخ بگم این 80 سومون کوادرات ها شوک цена قالینای ترکی را ارزان تراش مقصد که زورد نمیرسه کم ترک تونکتر میگیری خلاصه کچسته ایران گفتهستن که به حد خوش رو 2 رنگ داره با واتساپ شما نویسید عدل این صورت نفرتن کوادرات قالینو 80 سومون سراغ دوستانی عزیز پیش خراسان مغازه اوسیا دستافک دارن 5 روز خدمت یودا کره دستافک داخل شهر رایگان میباشد مرحمت واتساپ در روی اکران معلومات بیشتر رو نیست از چون میگیره شرکت مشهور ترکی ارسک در تاجیکستان رسما گشوده شد و همه شما جوانان را به کار دعوت میکند. معاش بلند، سیاحت به دیگر کشورها از جانب شرکت، تحفه های ارزنده و جای کاری خیلی هم سبک شما را انتظار است. برای گرفتن معلومات بیشتر به رقم هایی که در زیر نوار دیده ایستاده اید مراجعه کنید. ما همه شما را به صبرانه انتظار